My dear brothers and sisters in Christ, today, with the feast of the Lord's Epiphany solemnity, we officially end the Christmas season. And we can safely remove our Christmas lights, ding kakatamong parol, because we can now walk with the light of faith. At midas lawatage, ding puso tamo, ding kaladwa tamo, ding kaisipan tamo, karing amano ning Diyos, king lugod, karing kakatamong pengari, ding dalo daring kayong anak, karing kakatamong family reunion, kikislapta na mata, sa slagno ring puso tamo, masala ta nakasalpan dayanan. Bangyat Harapan ng Banwang 2013. My dear brothers and sisters, we usually greet today Happy Three Kings. But in reality, there were no three kings. Deng minta ka rin King Bethlehem, Elahari, nune pantas la, mga biyasa la, they were magi, they were astrologers, ating karin ang pamagaral, king pangimot daring planeta, ang boring batuin, akilala de ing Gino. All knowledge should lead us to God, because God is the source of all knowledge. Biyasa ka, watang balo ing iyugne, ing kabyasnan mo, king apong Gino. Then ing kabyasnan mo, maging wisdom yan. My dear brothers and sisters, being magi, they were not kings. They represent every nation in the world. Huling Gino di natangya, bang magdalang kaligtasan, karing sablang bansa, karing sablang lahi, karing sablang kultura. And this is the day, abiglat nening Gino, ing pasbol ning kaligtasan, karing sablang tao. Buriling Diyos, miligtas tangan. And we should also have a heart for everybody. And we should wish salvation for all. Alitang isarili mo, yamang isipan mo. Open the doors of your heart to your brothers and sisters. Uling balong ating mikakapatad, may pagkaimot na paging metong at metong. Open the doors of your heart to your community, to your neighborhood. King Balen, King Bansa tamo. Let us wish salvation, good life, good health, good wealth for everyone. Emo sa sarilinan, ing kaligtasan. Emo sa sarilinan, ing blessing mo. Open the doors of your heart. Kareng kapatad mo, lalong-lalo na, rin mangailangan. My dear brothers and sisters, bening magi, pinalukending batuin. Mga biyasa na, huling atoklasan ding Diyos, King Diana. And for me, the greatest nations are those who accept God and who believe God and who walk in the light of the gospel. O yan yung tunay kabyasnan. O dang isala ng biya mo, manibatan niya kingapong Gino. O dang isala ng biya mo, manibatan niya karing amano ng Diyos. When you walk by the light of faith, by the light of love, and by the light of the good news, then piyasa ka. Ulit na nga na pa rin maglakad kindalungdong ng kasalanan, ay apag naningyato. The world sometimes offered darkness, and here is the Lord offering light and salvation for everyone. And that is a cause for us to celebrate. My dear brothers and sisters, there were no three kings, but there were three gifts. Dini regalo at inawan na rin ng Magi, ilapit ding regalong ginto, regalong insenso, regalong mira, at din rin pamiyataw for the rest of the year. Because Christmas
is every day of the year. Kaya tama isipan niya rin ay Pasko. Because Christmas is every day of the year. At namin pamiyatang, hingbalang aldoning Banwang 2013, o reni pagtamo, regalong ginto, regalong insenso, regalong mira. Things that we can give to one another every day of the year. Regalong ginto, muli ng sabihan, ingkeratamong kasuyuan. Pasalamatan na rin pengari tamo, pasalamatan tala. Uli na ng pagugod, migigising ay mamo, pagluto na ka, pagsadya na ka almusal, pamipi na ka, paglinis na kang bali, bagauli mo, iba't kang megaran, bayo ka magaran, mangantabi, inggintong kasuyuan, daring pengari. Our service becomes gold when it comes from the heart. Gintong kasuyuan, mipnong lugod. Otherwise, kung susuyo ka, alang lugod, may mapilitan ka, insuyo mo, tansuya mo. In kasuyuan tamo, ginapong ginugin parokya, alang patugod every day of the year. Dingyaradamong PPC, the Workers for Christ. Dingyaradamong yung DCKBS, let go, then greeters and collectors. Itang gintong suyo tamo ginapong ginugin. Yang daw tamo kang Jesus. And the Lord is inviting us to give Him our golden service. Suyong manibatan king puso. Suyong bunga ng lugod tamo kang Jesus. Bunga ng lugod tamo king pamilya. Bunga ng lugod tamo king parokya. At bunga ng lugod tamo king balen minhalin. Gintong kasuyuan. Something that we can offer every day of our lives. Alam mo yung aswika, sumuyo kang mitnong lugod. Alam pang mitlutong nasin, magluto kang nasin mitnong lugod. Marinig sa ibalik, sumuyo kang mitnong lugod. O ito'y regalo mo yung pamilya mo. Uli ka lukuran mo yung pamilya mo, kang edakautos, magluto kang nasin. Mamalis ka. Manapag kang pinggan, manos kang pinggan, itay suyo mo, huling kaluguran mo yung pamilya mo. My dear brothers and sisters, ibigay tayo din metong inisenso. Wala mga din tamong kolekta, midawang na keniking altar. Mag-insenso tamo. Huling insenso may nga rin panalangin, let my prayer come to you like incense, O Lord. Kapamila tayo ng isenso, payabot tayo ng hingapong Ginoo. All our dreams, all our failures, our frustrations, our victories, our defeats, our strength, our weakness, our joy, our sorrow. Lahat-lahat na iniaalay natin sa Panginoon. Pagdasal sa pamamagitan ng dasal. Prayer is something that we can give to one another. Every year, every day of the year. Panalangin na kapasalamatan. Panalangin kapaldanan. Panalangin kareng mag-birthday. Panalangin kareng mag-anniversary. Panalangin para kareng mag-board exam. Panalangin for a safe travel. Panalangin para kareng meya mo na biye. Ika yung pengari, agyan ngayon pagtawurin anak iyo. Padasanang mag-birthday lang, papamisa yun lang, balang magrasya. Ika yung anak wherever you are, nung birthday na rin pengari iyo, pamisa yun lang. That's the best gift that you can give to your parents. Ika yung talasawa, pangadiyo rin asawa yun nung metena na. Pangadi ka rin meya mo na biye. That's the best gift that we can give to them. Ananalu. Pero itamag yung bayaran itang lugod na kaya katamo. Nyapin ngayon nga nanalo. Let us give them the gift of prayer. Kaya ko sana sasawang mga di, para kalimpenga yung mayang mo na biyeng. Pamisa ka rin anak yung mag-birthday, kalimpenga tayo anniversary, nanumuita. Panalangin is one thing that we can give to one another. Kung nakating mete, imbes sa sali kang meto nga spray bouquet, asampaga.
which is very costly. Wala kayong sa Jackay Cementerio, wala may daunanan mas card. Pamisan nga mong kiniping altar, kasanting nga regalo, karing may amo na piye. Aliwala na sampag ang malalanat, at panukseda na mong yung cementerio, panalangin ang iraras banwa, para king kaligtasan, nanitang kaladwang, may amo na piye. And then we can give to one another mira. In mira pabangluya, and we use perfume as a part of social grace. And let us maintain sana sesentamo in mayumong pamiyutos, in manyaman na relasyon, sesentamo ita, in dangalan na rin obratamo, in kinam na rin kasalpantayanan tamo, the odor of sanctity, in banglo ni kasalpantayanan, sesentamo ita. Kaya mo sana pa po rin mga salaming relasyon tamo kin metong at metong, nung atin man ay pamikaintindi, misgivings or misunderstanding, let us talk it out straight from the heart. Bangketa in 1 minute or 5 minutes, areglado nga ning sabla. Kaya mo pa po rin mga salaming relasyon, agad-agad, solusyonan tao, pisabyan tao, lay down your cards, so we walk with love and light in our hearts. Halika nga do, nalalakad ng lugu-lugu because of your heartache, kabiguan, frustration, because of your foolish pride. Maglakad ka din dalugdo. Magdalakas sa ating biye mo. Samasan mo yung relasyon, then masala kayong misabikin metong at metong. Halitang manulang kayo, lupal do, may pagkaslam kayo, may pagbusit, maya pitak. Manindi tamong sulo. Itamamadang sulo. Mira, ning manyaman na pamiyabi, ning mayomong pamiyutos. Mira, ning mabanglong kasalpantayanan. Irasanang pagikuha ng tamo balang Domingo, or even every day sisimba tamo, mabanglo ka kasalpantayanan nung sisimba ka. Huling may pabanalan ka, king grasya na ni hapong ino. Mabanglo ka ugali, potang masanting ka ugali. Papanatilan mo yung banglo ng kerang kabiyayan, king kerang negosyo, sesan mo yung tiwala daring kerang customer, sesan mo yung banglo at dangalan ng kerang profesyon. Lumetong kang mestra, maging mabanglo kang mestra ulit tapat ka kentong bulan mo. Ako metong kumpari, I do my best to do my duties very well. Lumetong ka CPA, ka magloko ka rin kwenta. Otherwise, siya kurap ka CPA. Magbibigay ka king korupsyon, kaya pa magloko, kaya kami pala, kaya gagawan mo. Imagine CPA ka, yung lagyong mabasaya, huling kabalikan, magloko ka rin kwenta. Sesel mo yung banglo ni kaya kang profesyon. Kaya ka rarakit, kaya ka maglokong tao. Nang yaman ita driver ka, banglo. Siyempre, mandilo ka. Mabanglo ka, mag-drive ka. Sesel mo biyere, kaya kang pasahero. Nano yaman ita, sesenta mo yung banglo. Alita po ta manager, kasama na ka ng din mga gobra. Huling as na ang katsura o gali. Yes, we have tough discipline, kaya kumpanya tao, but be loving and kind. Tough love. Pero mo yung mapapalit ng pikasaman ta ka, huling matsura ka ugali, papanatilim mo ang mabanglong relasyon within the limits of the policies of the company. My dear brothers and sisters, o yan yung batwin na pinalukyan na rin gino. Ika yung anak, panalukyan nyo rin batwin yung tagumpin, mag-aral pang masalese. Kita sa mamat ng batwin, kita maglako pag-asa. There is boost the moral of one another. Uling patsyayi ka sinirami biyam king uling ng drug, pitdami batwin ng biyam. Nung kami nira kang pamilya uling at ikang alimang babae o lalaki, pitdami iksulo ng pamilya mo. Papanatilan sa ng maslab ng batwin, ng kasalpantayan ng tao. Ika yung kaya naman dream dreams, dream big dreams. Panalukyan daw rin batwin ng biyayo. Be a superstar. Sunday, kung may garal ka, may graduate ka, may pasar ka, kaswerte mo. So, my dear brothers and sisters, let us celebrate today the happy wise man. Let us be wise
yugnetay sa imbietamo, kingapong Gino. And let us walk in the light of love, in the light of faith, in the light of hope, in the light of love. And happy three gifts to everyone. Golden service from the heart. Panalangin ay lampat na, mabanglong pamiyabi, dangala ni mo bratamo, dangala ni bukasyon tamo, yung pamiyatamo ing metong at metong. Talakad tamo. Pagkakabing banal ginaligan panipataning sakdang babanalan, ulinita pagparalang kami, pabanalan mo sana letingayin, impayan ng Espiritu, bang paragyahabi, malyari ang katawan at daya ng ginaming Yeso Kristo. Bayang idaw mo sangdo, king pamilasa at kamatayan, kinwanin dinapit, at bepasalamat siya kaya piraso niya binyi karingay disipulos mana tanggapan niya iti ikawan at kananil itiya ing kanamong katawan amidawon para kayo. Makanya mo naman kaibat ng apunan, kilwaning kalis, pasibayo yang mepasalamat kaya, at binining kalis, karingay disipulos nga, tanggaban niya ikawan at minumpo kanini. Hindi kalis ning kanapot daya, ing daya ning bayo, adalang hanggang tipan, kami bubu para kayo at para karing sakdang tao. Bangkita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanan. Ipasya tayong yung misteryo ng kasalpantayan.